Lada maki kilaban kelalong kajingkerku na kabenta kajing syakri para beliau kanu tampat yang padingi wei pi wei mungkin kelalong pat kajingkerku ha kajingim kawaman kasni man kadau katon kajing paket mau ba mangaban mangi wei pi wei rang idon seta kajing iye ya kakam kau boleh ulah benset hak jingim jungi ngidong kam mat penkup ala dia ya kata kau nongrem kau basai bangin syakri om bangin syakri ke Jets 24/7 kelapan i ya kanuksa basisha kilei syaki khon samla kibang dia ban ai ke jero kalau penpau ta ke jingket kli Namar ka jingkit kli ka jongki kama kamoto kabang lai kentiu yala ki jong ngason pentin mau lembah ni kerensan balam ngakot mawer kum unong mikmat ubadon ka jingkit kli responsible representative om tang jo constituency ndai jong ka chat panrio aku aban khot ya ki khon samla bakin eno ya tu ka sur ka bakiong hari la jong lekat bamon ngi dongkam pat panong hari la jong ngi dongkam ban yeng halaki jong kijat kajingong jong ki katu kan ni bahari la jong ngi lekat bamon kapen slur ya ki wei pat namar baro kum kijing tau ngajuong ini kentien bakadai kapor kapang ini keren ya ki para cai benrio kapalong ki community mereka donru kapor kapang hap ya keren ya ki humanity kejengim cenong brio ka JAO Air New Transport Society dalam mereka ke 24/7 sisa nilai iba kentien ke jongpi kalong mereka kakam di tempat kentien ka 24/7 ni service ke jong kam dei shu ka por ban ong ba ngin khimi len tisa ya kam sarkar government job is already saturated, it can no longer provide government job for our beloved youth nginong nga shu educated youth kidiri educated youth kidiri ki drop out kidiri ki branang ki start ki badon ka kerdan ka biang ka puni ka duksa makin seng juga kam. Ada kini kila boleh kiwe kimla. Semua sarong baka 24 jets, 24/7 jets ke service ke jongka. Ni semua sarong ba ke company kami nang ni nak bawa ke jela ke jongi. Umbai nak ke wei pak ke jela.